Admiral Bet je tvoj duh iz lampe. Čekate trostruko jači bonus, častimo tikete od 10.000 dinara, boostujemo tvoj prvi depozit 300% i imaš 5 dana klađenja i slotova za dž. Protrljaj. Registruj se i tvoje želje su za nas zapovest. Admiral Bet, više od igre. Za sve pratioce MMA Respekta, moj novi gost je šampion FNC organizacije Matej Batinić. Matej, čestitke na pobedi i kako si zadovoljan? Pa evo, vrhunski zadovoljan, više smo se zagrijavali što smo proveli u ringu, tako da evo, super. Da li si očekivao da će borba ovako kratko da traje? Pa nisam očekivao, mislio sam da će se prije zaletiti, da ćemo morati testirati to njegovo hrvanje. Mislim da su možda krivo poslužili taktiku, kaže imao sam ja dva stratega, Brunu i Mirka, tako da evo, pobjeda je morala biti ovako. Imaš najjači ugao sigurno ove? Pa imam ugao, ja bi nazvao tim, obitelj moja, mi smo uvijek skupa i kažem, di ja dođem, tu uvijek dođemo nas četvoro, Bruno Škudar, Marko Perković, Thompson, Zelik, Marko Cetina, moj brat, Mirko nam je tu kad su mečevi, u dvorani normalno non stop, di sam ja, tu su i oni, tako da stvarno se držimo skupa. Koliko ti znači ova pobjeda? Da kažem, dugo se nisi borio, vratio si se i hoćeš tad biti aktivniji u narednom periodu? Pa puno mi znači, ja sam stalno u dvorani i aktivan sam, evo prije ove ozljede, to je ja sam imao operaciju bruha, ja sam u 10 mjeseci odradio 4 profi meča, tak sam došao i brzo do titule u FNC-u, u Savateu sam non stop nastupao, tako da kažem, ja sportaš sam, u dvorani sam, volim se natjecati, tako da normalno, ako me ozljede zaobiđu, evo sad hvala Bogu niš nije bilo, vidjet ćemo kad se tijelo smiri, da li će nešto izaći, ali mislim da je sve u redu, tako da ćemo gledati da smo što aktivni. Koga bi voleo za sljedeći protivnik? Pa evo, ja sam prozvao Mirana, vidjet ćemo, dogovorit ćemo. Ima dosta zanimljivih imena, tu je i Tom Breeze možda, i on bi htio da odradi tu borbu. Pa je i on, ali evo, kažem, koga organizacija bude smatrala najadekvatnijim, on će biti, ja ne biram previše, svako će dobiti priliku ko zasluži. Jel imaš možda u glavi potpis za UFC, za PFL, za neke te najjače svjetske organizacije? Pa imam, PFL sam imao ponudu, nisam bio zadovoljan, tako da ništa, evo vidit ćemo UFC dok ne bude konkretno, uvijek su tu neke priče dok ne bude konkretno na stolu, neću niš govoriti, FSC je moja kuća, tu se najbolje osjećam, evo vidite koji spektakl rade, tako da ovdje mi je najbolje za sad. Možda za kraj, kome posvećuješ pobjedu? Pa posvećujem svojim dečkima, svojoj djevojci Mireli i normalno Mirku Filipoviću. Ništa, hvala ti za intervju, čestitke na pobjedi, nadam se da se ponovo brzo vidimo. Hvala. Ljudi, šampion FNC organizacije Matej Batinić, pozdrav se.